Gitondo ari gukorwa deployment nyuma y'uko n'ubundi hari abasirikare baraye baje ba force republique baturutse Kinshasa kuri misiyo ikomeye. Biragaragara ko n'ubundi hari abasirikare bazanywe n'ubwato bukomeye bita super okaka n'ubundi yatangiye guhera nimugoroba, ariko urabona ko n'ubundi hari n'abandi bari kuza berekeza mu bice bya Plaine de Ruzizi na hano Ibaraka. Ibintu ni ibicika urabona ko hitezwe intambara karundura. Mu gitondo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 14 Uhuhuma 2026 Poezero Mukoko Murima hose bishobora kuba bigiye guhinduka. Imuje kandi arandi makuru agaragaza ibiri kubera Gakenke, Kalongi, Bicumbi, Kalingi na Bidegu. Amakuru avuga ko imirwano yatangiye kuva ku isi ya saa 9 nyuma y'uko impande zatangiye artillery preparation. Turareba counter offensive tactics ziriko zirakoreshwa, turebe kandi bijyanye na system ya hit and run tactics iri gukoreshwa, turababwira kandi bijyanye na breakthrough tactic yakozwe mu gace ka Karingi kozwe n'abarwanyi ba MRDP twirwaneho bashoboye gusenya bikomeye ibirindiro byari bishinzwe imbunda ziremereye bituma ingabo za leta zerekeza mu kindi cyerekezo cya Mukoko na Poezero mu buryo bwa repris stratégique. Si ibyo gusa turaza kubabwira ibijyanye na connaissance d'attaque, camouflage tactique ndetse n'ibindi bitandukanye. Ku mirongo ya telefoni turi kumwe na Roko Informa, ariko mbere ko tumwakira reka tubanze tubacire mu mayange uko bihagaze mu mfunyapfunyo. Mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatandatu ku igenekerezo rya 14 Ruhuhuma 2026 imirwano ikaze yongeye kubura ku mirongo y'imbere mu misozi ya Minembwe muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho umutwe wa MRDP twirwaneho wowe n'ingabo za leta ya Congo FARDC zifatanyije n'iz'u Burundi FDNB wazarendo n'abarwanyi ba FDLR. Amakuru ari kuva mu gace ka Gakenke, Kalongi ndetse no mu nkengero zangaha ahitwa Bicumbi, Kalingi na Bidegu aravuga ko imirwano yatangiye agana ku isaha ya saa 9 nyuma y'uko impande zombi zari zitangiye gukora artillery preparation cyangwa se preparation artillery, aho bakoresheje imbunda ziremereye zirimo za mortier, mitrailleuse za rur, RPG ndetse na lance roquette mbere yo kohereza ingabo mu bitero byo ku butaka ibizwi mu buryo bwa gisirikare nka ground offensive operations. Mu mutwe wa MRDP twirwaneho watangije counter offensive tactic ugamije gusubiza inyuma ibirindiro position defensive za FARDC n'abafatanyabikorwa babo bari barashyizwe mu misozi miremire igenzurwa ndetse igenzura n'inzira zijya Poezero, Mukoko ndetse na Murima. Mu masaha ya mbere y'urugamba MRDP twirwaneho yakoresheje uburyo bwa guerrilla warfare, aho ingabo zigenda mu matsinda mato unité mobile zateye ibirindiro by'umwanzi mu buryo bwa hit and run tactics, bituma ihungabana rikomeye rigaragara ku mirongo ya FARDC na wazarendo. Amakuru yize waravuga ko hari breakthrough tactic yakozwe mu gace ka Karingi, aho abarwanyi ba MRDP twirwaneho bashoboye gusenya bikomeye byari ibirindiro byari birishinzwe imbunda ziremereye, bituma ingabo za leta zisubira inyuma mu cyerekezo cya Mukoko na Poezero mu buryo bwa repris stratégique nk'uko babivuga. Mu rwego rwo gukurikirana uko urugamba rugenda, uruhande rwa leta ruri gukoresha drone de reconnaissance et d'attaque zigamije gutahura ibirindiro bya MRDP twirwaneho no gutanga amakuru ku birindiro bigomba kugabwaho ibitero. Icyakora MRDP twirwaneho nayo yabashije gukoresha uburyo bwa camouflage tactique, kwihisha mu mashyamba no mu myobo yacukuwe mu misozi, bigabanya cyane ingaruka z'izo drone ziri kugenda zikoreshwa muri izo operation. Hari amakuru ya gisirikare avuga ko drone imwe ya FARDC yaba yarashwe n'imbunda iremereye mu gace ka Bicumbi, ibintu byateje igihombo gikomeye mu igenzura ry'ikirere air surveillance nk'uko rero bigaragara kandi bivugwa ku ruhande rwa leta. Imirwano yakomeje mu buryo bwa combat rapproché, aho impande zombi zihangana mu ntera ngufi yakoreshejwe imbunda nto n'intwaro zoroheje armé légère. Amakuru ari guturuka ku mirongo y'imbere y'urugamba aravuga ko habaye losses human significance
ku mpande zombi nubwo bigoye gutangaza imibare ya nyayo y'abaguye ku rugamba n'abakomerekejwe bitewe n'uko muri aka gace undercover ntabwo zirabasha kutwegereranya imibare zitubwira uko bihagaze ku ruhande rwa M23 no ku ruhande rwa FARDC batakaje. Hari andi makuru yemeza ko FARDC n'ingabo z'u Burundi zohereje renfort militaire yaturutse mu bice bya Baraka, Rweba, Bibogobogo mu rwego rwo gushimangira ibirindiro byabo kuri point 0 afatwa nk'ihuriro rikomeye rya logistique militaire niyoherezwa ry'ibikoresho ku rugamba. Point 0 ikomeje kuba objectif stratégique majeur kuri buri ruhande uyigenzura abafite ubushobozi bwo kugenzura inzira zose zitumanaho rya gisirikare, yoherezwa ry'ibiribwa, intwaro, amasasu, inkunga zose ziva muri Fizi zijya mu Minembwe ndetse na Mwenga. Niyo mpamvu impande zombi ziri kurwana mu buryo bukomeye hakoreshejwe muavre tactique complexe n'ibitero bikurikirana. Mu gihe imirwano ikomeje gukara, abaturage bakomeje kwibasirwa n'ingaruka zayo. Abaturage benshi bahunze mu byerekezo bya Mwenga, Fizi no mu misozi ya Murima, mu gihe abandi bahisemo kwisha mu mashyamba. Ibikorwa by'ubuhinzi, ubucuruzi n'itumanaho byahagaze burundu, bituma habaho crise humanitaire aiguë. Imiryango yaranira agateka kazina muntu ikomeje gusaba impande zombi kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga intambara ibizwi nka droit international humanitaire, kwirinda kurasa mu baturage no gutanga inzira yihuse y'ubutabazi. Kugeza ubu tuvugana imirwano irakomeje mu buryo bwa guerre de position, aho impande zombi zigerageza gushimangira ibirindiro byazo zitegura ibindi bitero bishobora kugera kuri mu bindi bice. Uko ibintu bihagaze muri Minembwe muri iki gitondo biragaragaza ko akarere kari muri zone rouge kandi intambara irakomeye nkuko roko informa wacu Safari agiye kuza bishimangira. Safari, waramutse neza? Waramutse. Kugeza ubu bihagaze gute ku mirongo imbere y'urugamba bwana Safari? Mbere na mbere reka tubanze tubageze muri zone ya Minembwe n'ubundi kuko nakubwira ko ari ibintu bikomeye, ndetse twamaze kuvumbura ko itegeko ryatanzwe n'abaperezida babiri aribo Kisekedi ndetse na Neva, aho batanze itegeko ko mbere y'uko ngo MONUSCO yakwinjira muri Uvira mu kwivahiriza n'amasezerano, Minembwe yaba iri mu biganza by'ihuriro ry'aba FARDC ndetse na Uvira ikaba irimo icungira umutekano n'ibice byegereye Uvira. Urumva ko n'ubundi ndetse na za Baraka yahoze bakabizeye umutekano hose ko aribo bahafite. Ni nayo mpamvu ubona n'ubundi imirwano ikomeje kandi ikomeye, ubona ko nta guhagarara. Ejo twumvaga barimo bavuga ngo uko byagenda kose isaha ku isaha ngo abasirikare bashaka kwinjira mu mujyi wa Uvira, ariko magingo aya urabona ko noneho ibintu bisa nk'ibyahindutse. Abaturage batangiye kugira ubwoba bitewe n'ibyo bari kubona magingo aya. Ndakubwira ko ibintu byabaye ibindi bitewe na deployment ziri gukorwa, ndetse kandi urabona ko n'imirwano yahinduye isura, bari kwatakira mu duce tugiye dutandukanye magingo aya. Yego. Ndakubwira wenda hano ku mirongo y'imbere y'urugamba hari urugamba rukomeye rw'isibaniro. Ndakubwira yuko n'ubundi bakomeje gusa nkaho bari kuza muri za Rwitsamuku kugira ngo barebe uburyo ki niho imirwano ikomeje kuva ku munsi w'ejo aho yatangiriye. Hano za Mutuna n'ubundi niho bari gusharingira na za Karingi na hano mu Bidegu, ubona ko n'ubundi hariho imirwano ikomeye iri. Ariko icyo nakubwira cyo hano muri ibi bice MRDP twirwaneho ndetse na AFC bari gusa batanditse. Urabona yuko kuva bamara kumenya umugambi ukomeye uko Kisekedi yatanze itegeko, nabo ubona ko bisubiyeho ubundi ya mikino bajyaga bagira ngo reka tuze kubafata, ngo reka tugire gute. Urabona noneho ko nta mikino bafite, bari gusa batanditse, bari noneho bavuye mu byo barimo, bari kumva bari guhangana n'umwanzi ku rwego rwo hejuru. Yego. Wenda igiteye ubwoba n'igiteye inkeke nyuma y'uko Uvira yakiriye abaforce républicaine, nibwo babashije kuboneka muri ibi cyundi bari barohereje abahibu. Nakuvuga ko aba baforce républicaine
n'abari abasirikare b'imbere barinda inzego z'imitekano muri biriya bice ni nabo ba mbere baruta abahibu. Kurinda kuba atabasobanukiwe niyo bashinzwe kurinda perezida n'ubundi bakaba ari baza ku mwanya wa mbere n'ubundi basa nk'aho bakomeye. Urumva nibo bazanye noneho muri uno mujyi wa Uvira. ndavuga ko hari gukorwa deployment kuva ku munsi w'ejo ku masaha y'igicamunsi. ubwato n'ubundi buri gukura abasirikare benshi bari kuva Ikareni, bari kuzanwa n'ubwato bita super okoka. ni ubwato ngo buhenze. amakuru ku bazi iby'amato bayampaye. yego ubwo rero urumva ko noneho batayari barimo bataka bari kuzana abasirikare ngo barashaka guhita bakuramo ino Uvira bagakomeza kuri Plaine de Ruzizi bagahita bakuramo Minembwe. niyo mpamvu imirwano ikomeje kwisukiranya ku rwego rwo hejuru. Safari, ukurikije ibigaragara n'ibiboneka, ibyo urabona ari ibintu bishobora kuza koroha cyangwa se kuza gushoboka mu buryo bworoshye? Maginga ya icyo nakubwira cy'ibintu byazambye abaturage urabona ko bari baratangiye gutekereza ko wenda hari ikigiye guhinduka, ariko mu bigaragara urabona yuko intambara noneho igiye kuba mbi ku rwego rwo hejuru. Bwana Safari, ushingiye ku biri kugenda bigaragara, abatizedi bahagaze gute muri izo operation? Kuko kenshi ntabwo bavugwa kandi bizwi ko bari mu mirwano ikomeje kugenda iba. Update waduha kuri iyi ngingo nihe Bwana Safari? ACTU n'ubundi mu mujyi wa Uvira ntibigeze bajyamo. maginga ya wenda reka mbere muri Uvira ho nta barimo, ndetse n'abacanshuro nta bari muri Uvira. bo abacanshuro bagiye Baraka nibo bari kubaka tekinoloji n'ikoranabuhanga muri uriya Baraka, kuko bafite ubwoba ko AFC isaha ku isaha yafatura umujyi wa Baraka, kuko n'ubundi isaha ku isaha nanjye magingo yabyemeza ntashidikanya ko AFC ishobora guhita kuvuga ati umujyi wa Baraka turawufite. urumva rero ACTU bari Baraka n'ubundi, ariko abagiye gutanga umusada hejuru mu Minembwe niho bari, niko kuboko kwabo, nibo bakomando bariyo. nakubwiye ko aribo bakoresha zino mbunda za ratirari, kuko nibo bafite ubwenge bwo kuzikoresha kurusha aba FDNB. urumva rero kubera yuko ino PDF ngo igira ibikoresho bihambaye baba barabyitoje, nibo bakoze amarorerwa ku rwego rwo hejuru muri uku kurashisha izi mbunda ziremereye. urumva ko bo niko kuboko kwabo nyine bari mu Minembwe. uretse ko ni nacyo kintu bakora ku mirongo y'imbere kuri frontline, nibajyayo bo bashobora aba FDNB n'abamayimayi n'abawazarendo, ubundi bo bakaba bari muri izi mbunda. n'ubundi izi mbunda ziko zitagendanwa ziba zishinze ahantu. kereka nk'iyo habayeho wagiye ubibona mu minsi yashize, abo bafashe n'ubundi babasanze ku ntwaro barimo barashisha nyine, nibo babafatiye bafashe ubugwate kuko barabafata. AFC n'ubundi ibikorwa igenda ikoramo ibishaka kubagira kugira ngo ibafate iberekane igamenye abantu bari kurwana nabo, ariko urabona ko noneho bafashe umwanzuro wo gutya batanditse, bari gukora akazi katoroshye. TPDF ukuboko kwayo kuri Baraka n'ahangaha mu Minembwe, nicyo nakubwira ku TPDF. Bwana Safari, uti ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri ni intango za CCRF, ni ibyatangajwe n'ibiro bya Presidence Angola kwa John Lorenzo. Kurikije ibiri situation actuelle iri ku mirongo y'imirwano, turizera iki twitegeki kuri ibi bivugwa ko ushobora kuba ari umunsi wo guhagarika imirwano? urabona bishoboka? maginga ya icyo nakubwira cyo ntago abiri buze gushoboka, kuko umugambi Kisekedi afite no kugira ngo byibuza ibingibi byo kubahiriza agahenge bagaragaza agahenge, ariko bamaze gufata ibi bice. kandi urabona ko AFC na NON-RESPONSABILITÉ batari buhagarare. impamvu njye mvuga ko imirwano itari buhagarare, ntabwo biri bukunde, kubera ko ntabwo haba hari buhagarara imirwano hakaba hagikorwa deployment, ntabwo bibaho. urabona se bashobora kuzabigeraho ibyo ngibyo? ni impamvu ya mbere. iya kabiri, uburyo bukomeye ibice bari gushaka bavuga ko ino point0 n'ubundi ariwo mutima wa biriya bice byose, ngo buriya umuntu ufite point0, ni amakuru navumbuye naganiriye na bamwe mu bantu bari muri biriya bice,
ngo byakora kwigarura umujyi wa Uvira, byakora kwerekeza za Katanga, byakora kujya Karemi. Iyi nayo mpamvu ubona ko FARDC bacanganyikiwe, bisa naho byabariye ku rwego rwo hejuru. Ubona yuko n'ubundi bitari buze koroha, kereka nihaza kuba wenda ingabo za FARDC cyangwa n'abafatanyako bayo babashije kwigarurira ino tuwezeho, ndetse n'ibi bice bya izo misozi ya za Baruta, ndetse n'iriya misozi n'ubundi yo kuri Plaine de Ruzizi ya za Remera, nyine kugira ngo bizere ko Uvira bayifite neza. Nibwo imirwano yahitagarara kugira ngo wenda bazabendeza agahenge. Urumva kandi ko bitari bubashobokere bitewe n'uko na AFC yamaze kubumbura uwo mugambi, nabo bari kurwana ku mwuka wanyu. Yego, dukomeje n'ibiri kugenda bivugwa ndetse n'ibigenda bigaragara kugeza ubu bwana Safari, biri kugenda bigaragara ko MONUSCO niyo igomba kuzaza gufata icyo nakita ko ari tekova muri Sud Kivu, by'umwihariko Uvira. Ibi urabona bizakorwa gute? Ese abazarendo bazembera kuva muri uyu mujyi, baba wenda baratangiye kuwusohokamo kugira ngo ibikorwa bikorwe? Bihagaze gute nk'umuntu ubikurikirana ibiri kuri tera? Maginga ya mbere yuko banabyumva abazarendo n'abo mayimayi bari byamaganiye kure. Ibi ni ibintu bahise bamagana, ngira ngo baranigaragambije. Ndumva narabibabwiyeho, barigaragambije ku rwego rwo hejuru gashoboka, n'amafoto warayabonye. Ubwo rero icyo nakubwira cyo, ntabwo bibuze koroha. Ikindi kandi urabona ko n'ubundi umutekano batabasha kwizera umutekano wabo baramutse baje. Impande zose ziritana ba mwana, haba ku ruhande rwa AFC biravugwa ko bishoboka kuba, kandi byagiye binagaragara, wenda tanagiye kuvuga nonaha, n'ubundi MONUSCO yegaragaje ukuboko gukomeye muri Nord Kivu. Ndumva ibyo bintu narabikurikiranye mu buryo bukomeye. Urumva ko habayeho kuba AFC nayo yizeye gikomeye iyi MONUSCO, yaba ari nk'aho yigiza nkana, kandi yaba yirengagije ibyayibayeho n'ubundi mu ifatwa ry'umujyi wa Goma, igihe bari bararekuye biriya bice bagahita babirekeramo n'ubundi abandi basirikare. Mu bigaragara rero n'ubundi ntabwo bizashoboka kandi bizanakunda. Ni nayo mpamvu ku mpande zose bari kuvuga ngo reka turebe uburyo ki twizere neza ko iyi MONUSCO yazaza twe duhari, ntibenda kudukuramo. Tuzamera nk'abaturage ariko ducungire umutekano wacu hafi aho, ibikorwa bikomeze. Ndabona ari bwo buryo bushoboka, n'ubundi bishobora bizagorana uko njye mbibona mu mboni zanjye. Yego, Tanganyika irinzwe gute kugeza ubu bwana Safari? Tanganyika nakubwira ko n'ubundi ari ibice bibiri. Igice kimwe gifitwe na AFC, nibo bari kukikontorora ku rwego rwo hejuru, ariko ubu bwato bushobora kuba bwabacitse, kuko ubu bwato ntibusanzwe. ubu no bwa oka nibwo bwazanye, bwa diplomiza abasirikare benshi, ariko kuva ku munsi w'ejo ubwo babakoze tour ebyiri. mu bwato bugari butwara abantu benshi, n'ubwa gisirikare uko byagenda kose burakomeye. Abo bari kuzana harya watubwiye ko bari guhita bajyanwa he? Bari kujyanwa n'ubundi hano hafi no ku kibaya cya Plaine de Ruzizi hano. Bamwe bari hafi na za Uvira, ariko abandi nakubwira yuko bivuga ko bari kwegera kuri kote y'u Burundi n'ubundi, kugira ngo barebe uburyo ki bakuramo Plaine de Ruzizi. Niyo makuru nabashije kuvumbura. Yego, ndagira ngo dukomeze n'ubundi utubwira uduha ishusho y'ibijyanye na Axi Baraka, dukomeza Kami mu ntara ya Tanganyika. Ho hacunje umutekano gute bwana Safari? Kuko naho ni ahantu nk'uko wagiye ubitubwira kuva na kera, utubwira ko ari ahantu hari strategique mu buryo buri bwa militaire. Nakubwira ko n'ubundi akse nziza buriya kugira ngo wowe ufite Tanganyika neza n'ubundi nuko waba wakuyemo ino akse ya Uvira Baraka. ubwo Uvira Baraka ni ukuva mu Uvira n'ubundi ugenda no muhanda ugera za Makobera, nyine
ukomeza ujya Baraka ariko wenda biba byiza abenshi wenda bavuga ko ari axe ya Uvira Makobola cyangwa ako naho ngaho Uvira Tanganyika ubwibuze Uvira Tanganyika ni ukuva n'ubundi hano ku mupaka wa Kavimvira ugera nka za Makobola yego ubwo ni Makobola ya mbere noneho axe yindi ya kabiri ni Tanganyika Baraka Tanganyika Baraka niza muri binabiki noneho indi axe ni Fizi Karemi byari bukunde n'ubundi iyo basa nkaho bakuramo ino Baraka noneho bagafata uno muhanda ushoreye akaba nabwo bwo bafite ari na mpamvu bakoze defense zikomeye hano za Bibogobogo nakubwira ariko Bibogobogo hari abasirikare nshuti yanjye hari abasirikare nakubwira ko hari abasirikare barenga nk'ibihumbi ngira ngo nka 50 yego barunze hano Bibogobogo. Safari reka dusoreze ngaho ubwo urakomeza uyakusanye no mu mwanya turongera tukuvugishe tugezeho n'izindi update kuri abigezweho ndetse n'ibiraba biri kugenda biba urakoze cyane. Yego namwe murakoze. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye barabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu turabashimiye cyane. Wowe dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone ntuzongera gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.